Gini lah kawing taca. Posisi sama ini lara payah ya ora ga? Kayak poltak. Hei, poltak. Hei, Priando. kok dikit mamang. Mene. Priando. Ayo gak terang suntik ora. Ya bidan enti ora ga klinik ora ga. Sak gini ora masalah untuk kosi mingkon niki kosi lara kabeh ora ga. Sak ora. Tak kira kode motor tak. Ora duwe pit. Masa kita numpak pit ora suntik ya gengsi ora ga puglar untuk kosi raya bukan gede kabeh ora. Kita punya dia gengsi ora ga. Masa ngerti lepit sak sira ganti motor tak apa ora ga. Lah ke motor. Ya wis ayo bagian ora apa-apa ora ga. Duh numpak pit daripada suntik pisan iki. Kok dikit kita bisa madem mendi. Ya wis bener mengkon. Ayo tibak nang. Ora. Hati-hati. Yo. Silembut ora ga. Iya. Sak segora tak. Yo terus si santro ora ga. Hotel tega abot sih. Kayak kempes sebane kita. Gatel-gatel ora ga. Iya kempes. Abot temen sih perasaku. Tak plenak temen sipit kisah kan pesta beli. Kontit kempes kayaknya maduk. Gusti, anak baik lihat. Bener-bener lagi apes temen sih kita aku nih. Apes temen sih tadi dorong pilih sih aku kegila-gila. Plenak temen sih ora sing esok ora usulan gula. Golongane kasun sih kempes bisa mana mlaku bae mari-mari ku ora ga. Ya wis gaduh gagian ah. Ya gagian bagian. Suntik iki kok kita ayo wis nembak bagian kita tanam. Ayo gagian ora apa-apa kita si suntik. Sirap ora ga, wong geri tibak-tibak nang, dicemplung-cemplung ada balong kayak kita baklohan. Udah cemerakan ka. Aduh. Ini sirap, ini sirap kondisi, nalep lumayan ora. Apa-apa beli orang saya acting sirapku. Orang saya sedih-sedih kayak film telenovela. Beliusan dolong, beliusan ngantar-ngantar suntik beliusan. Wis beliusan sirap pada kalau bulane dulu, sirap pada beliusan udah. Mana dikit enggak bisa suntik ya. Beliusan. Mana? Bubar sing ado. Bisa suntik ya kita orang tak. Ngomong golongan sirah maning. Pada dikit mana sirah sing ado. Disuri deh batu kayak golongan sirah. Orang ka. Urip sini cilik susah, tambah susah kalau disirah. Udah beli. Cemomun. Bon. Anak beli mau. Kenapa, Cok? Ayo, ada apa menek-menekku? Ngutang maning ya? Bisa dulu aku Bilang beli pot. Utang ira ikut lan, ya Allah, delangan ke. Sudah ngomong kono. Bener beli, nyata lagi ah. Ya masa ya bobat bagai rangga-rangga gak bisa ngitung. Ya. Ya, Catet baik tuh di sini kau aduh di kamar kini ngopi bedi begitu. tadi kini bayar beli. Bayar. Alah, bocah mulu. Kok 3 kopi dingin. Gue batu lah kasih camplang, kasih pedak kabe, gila-gila. Kongkon ngojek suntik malah tibak-tibak nang. Sekarang sabun kebon, apa-apaan? Oke, kopi nek. Cemomun ya Allah. Lamun ora bayar sih los bae. Ci, sing dong aku nagin. Ada apa, A? Cuma mau nemendi. Pakai urut tah. Urut beli cuma untuk dioperasi Thailand. Karo apa nang balik? Iklan plastik lah. Pasti Mas. gak pakai ber. Masa akan dibotol? Wis lagi di cuma mune. Ana apa menek-menekku? Ya peluru koyo ora. Ai, kau belar apa irae? Beli urutan lah lebih bisa main gede Ai, jamu apa irae? Semarang. Wah. Aduh, ya saya wong blarat makanya konon. Oh ya sakit gak main tuh obat iki. Baru tuh agian iki. Aduh, obat apa irae? Koyo main agian. Koyo apa? Wis sakit koyo. Ngomong baik ah. Oh dikit. Koyo urut beli. Ku tanya melorot. Oh ye. Putrek maning. Ai koyo. Koyo. Ini duit ah, biar dikit kalau ngutang kira mah. Wis mana kan bisa. Segi. Si camplang tak beli. Kita kena kacang di Ya Allah ya Robbi. Dasar waria. Sila ko lang mana, ira ko lanang. Sing bener ora ga?
Apa man gini kipila pak? Hei, kini kipila burjanin. Emang kita lagi mantap tua? Si bener ba ora? Sige. Ini apa kayak bila? Ya Allah! Ganti. Ubong ya! Lu sila ya. Koyo nentok! Yang apa si mau ora? Yang bubot masih Kita aja! barang baru sila. Kita belum dapat barang baru sila. Ya Allah! Aneh tahu kalau kono kita. Baru mau dilapak ini. Turun belanja. Warung BS, ini perkara BS-an. Ya Allah! Permisi. Hei, ada kalau disirah kayak nak urut beli. Sini kenapa? Belum aku kuduk. Nanti pada poltak urut beli kita usah tiba sa kebun-kebun sekarang-karang orang kah? Pening sirah. Kan aja basawak. Urut beli. Ya sirah masa ular untuk ngopi keprian. Kita menemen orang kah? Tulis sirah ulah seberapa camplok teman sih kita udah batur kuana ngeregut tili kita. Langsung tinggal tak keprian. Malah kita tiba-tiba na poltak keprian maksudnya. Oke? Lagi larang untuk urut beli. Tadi gue nunggu pada belok kabel. Belum kami di mana poltak, belum kita di mana sekarang sa kebun-kebun. Ya Allah. Baru beli. Kok saya bubar aja mau mungkin ora kah? Masa warungnya waria tubang. Apa? Waria tubang. Ya Allah ya Robbi, astagfirullahaladzim. Kita semene pegelek, ku enak-enakan turu. Tak siram bae ku kayak kenen ku. Ku enak-enakan sampai turu. Kita menggawe nyuci, dakane kebong. Ku pun enak-enakan turu. Sangkane aku duit aku tak dewek lewat beli di luru ku. Wah, tuan baburu cuci. Ulah anak-anak peturu. Jawabannya apa mau konon ku? Kalau rezeki aku orang dipatok ayam. Konon ku tuh enak-enak pisan. Tak siram pisan ki. Tanya. Lu apa no? Kita pegel, buru cuci nih uang. Perkara ku enak-enakan pisan turu. Duit ku tak dewek, untuk diluru. Wong wadon buru cuci, wong lanang enak bet turu baik. Duit kau tak ada aku di dulu. Ya wong kakang ki makanan ki ya. Jangan ki lagi makanan, makanya makanan ora oli. Makanya makanan ora oli. Kita nih wis ora duit, kita wis ora beras. Anak butuh tuku susu. Kita berburu cuci perkara nih turu bae. Jawabannya apa? Yang kau buat anak rezeki yang kau mangkat kakang enak nih sawah. Makanya kepriwe yang ana sih mau turu bae, kita mau muter-muter cukup digombalnya ku gong. Wis kita mau pegel kan ada modelnya makanan bae aku ngadepi perkara ku. Pegel kita menghadapi laki mengkonon baik galjina. Mana kawan gue gombale aku? Kawan kabe aku. Pati yang kita model laki model mengkonon ko. Kawan kabe gombale. Ke, pati nih kawanana. Gombale mana kawanana lingkir. Jadi pian kakang kon pian kini no. Lu ngasih ngomah. Orang sudi, gue laki nganggur baik. Lu no. Lu ngas. Gawan nih, pasti bodoh gawan nih. Lu ngasih ngado. Aja balik-balik. Lu ngasih ngado. Cembur kayak ayo ya dewe. Pakai balik beli ngado takar, terima. Sabar ya Dea. Terus Dede mah lawan kerja ku sing paring anak gede derajat aja kayak Mama Lira. Mama Lira mah beli bisa makaya.
Bisa bareng kok. Lah, kas Don, mandi Don. Ruang gas. Lakon bae ah. Di bocah, takon di bener-bener. Terus. Don, mandi Don. Dek. Anak buaya anak budak be. Ngomong bae man. Aja doa tuh Don. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya apa, Nok? Iki udah berangkat masak. Sebalik, A. Wis, Nok. Pegel tak beli, A. Lumayan, Nok. Tapi pegelean ku ilang nggak langsung, Nok. Dia. Bikin jagat panas, Kak. Sebaik. Rasa kayak adem, Mbak. Gaduh. Adem-adem. Mana ga? Kange kempong iki. Jangan nyep panganan. Ya wis kok dikit ya. Wah, harus sedikit ya. Ya wis kita nyiapin panganan gitu ya. Enak. Duk. Duke. Duk. Duki emang dek. Ya saya manji-manji kan di. Kayak kenen teman kita mah gregetan pisan bakal dua laki mengkenenku. Pegel kita, aku pegel kah? Orang dia beras, orang dia belanja. Kita buru cuci ya Allah, Gusti. Sadarakan laki kita. Sampai aku udah akan beli makaya kita garmangan apa kayak kenen baik tinggal dina uripe. Kayak apa baru baik. Anu sih lo kita keder sih lo. Ini rumah ini rapi dosir kan miyang. Duh beja kita beli makaya sih. Ya pian maning kayak jero ora, jakat lagi makanan deh. Arep makanan ora tepung, makanan ora tepung. Anu emang ya ora salah wong eta wong wadon ku ya. Kita kepriben ora kah main putaknya pada bae ora. Loh. Dulu. Cok kopok sih aku ya. Loh, iki ada wong kandang ngomong batu ora. Pada lewat apa sih? Kan kabocak kan. Mana bopong dilempar duh. Ah, kita mah. Karinya adong. Ya, aku ngomong malis jelas sok kayak. Pada lewat apa sih siraku? Orang pada tahu diri, ada wong geringku ditiliki, gak benda aku gak biskuit, gak susu orang, beli gak keributan, kalau ada siraku, gawe susah, bayar 10 guru kita susah, digagak susah kalau sirah, tambah susah kalau ada sirah orang, mana nyikir semakin, beli butuh batu kayak kalau ada sirahku, mana, bubar, pada batu kabeh, beli usaha, beli butuh, kita beli butuh kayak kalau ada sirahku, batu kabeh. Wong geringku gak ini juga biskuit gak susu. Beli butuh batu kayak golongan siraku. Beli gak keributan ora. Pada ribut bae pada gila-gilanya. Heran gue bikin emosi. Dua batur gila-gila cangkemnya ampun. Masih ngomongin kita. Pernah nyikir mana sih adop? Masih ngomongin kita bae sing mauku. Bahwa kita harus pada bubar ora. Pada kayak bacot lanang-lanangku, mulut kayak perempuan. Nyikir ora semakinku. Aja wani mene ora sudi dua batu kayak golongan siraku. Ana wong geringku gawa markis, gawa susu, gawa biskuit. Beli gak keribut kayak golongan sirah. Beli butuh dua batu kayak golongan siraku. Emosi gue. Macam-macam. Iya, endah. Sekalian dibeda wong larang kebutuhan. Ih, deh. Apa? Gremel bae. Dikelem nang setuk betul. Dulu pada bubar-bubar baik golongan siraku, sing mau kon apa baik? Beli pada bubar-bubarku. Kon pada bubar masih kene baik ora, ceper golongan siraku. Masih pada gelandang betul cocok tiraku. Sirang kene kita gurih gak kurung ora. Kuping kita tinggal di bensin tembus. Cocok siraku baru beli.
Sembarangan, macem-macem, dasar, mulut kayak perempuan. Lu ngapain itu? Terapok. Sekan ketredan. Orang pada seg-seg, orang pada luar seg-seg, orang pada luar seg-seg. Asa betak sahabat tika besing kene sira. Bro, sahabat tika bebokong karo sendal kula mau konku. Kawan anakku, kape, kawan anak kape. Barang-barang sira beli butuh, ora gak sukar ben kene ora. Maning-maning bakal menang gegawan, gak jabur tangga wa duit ora. Mene-mene gak keributan bae. Awas sira bakal pada wani mene-mene maning. Ya, mana-mana gak canggung ya kau. Canggung bodol. Canggung buaya. Masih kan anak kita. Siraku. Masih umur kita. Awas sira bakal wani mene-mene maning sira. Cak, semomen. Apa, Rok? Jadi duitnya gacha. Ide, orang bosen-bosen ya, utang maning utang ya, Rok. Deh. Karena orang duit ya, Cak. Lah, laki Ira lagi bikin-bikinannya utang. Kira-kira ngutang maning, boktuannya Sira lagi bikin ngutang, boknya ngutang. Ya rugi bet kita iku. Padulong atus bae, Cak. Ya wes kintali ya, ana bunganya gelem beli rae. Bungane pira kono, Cak? 50% kono. Aja gede-gede gacha. Ceke, Olingan yang beli sih, Cak. gelem beli dikae bakal beli gelemnya meneng. Orang jahat. Nok, duitnya kita. Jatuh beli, kali duitnya. Tangele orang maning-maning kita mengutang Ira kunok. Jemberakan temu dari patur makan aduh, sampai gila. Tahu kewek bae jember. Enak kepada kerja biu. Sira anu kan, Dut. Dia beli nomor dokter Budi Kang, Pak anu kan, Dut. Sapi lahiran apa lahiran ditulungin kun kah? Dokter Budi ta? Iya, dia beli persak dua sira kali. Dua kayaknya aku, ini pun kayaknya aku. Sapi lahiran Iya. sih. Dua Kenapa persak. nambah tuh man, untuk sana duki. Ya aku berarti ya. Iya, jember bae kita. Patur ana bener yang lagi putak kayak tulungi orang dulu. Nah, iki pek-pekan apa? Ya, serem begini. Nah, dekat. Halo Pak, Assalamualaikum. Budi. Iki Pak, ning blok emang Warsija kah? Anak sapi lahiran jare si ketekek je, anakannya kuning, usus pudel dah apa kah? Iya marah kabeh apa ya? Nggih Pak. Ya wis pada ditunggu ya Pak. Waalaikumsalam. Tuman, wah.